Ay, laklakayan kayon, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kasta abiyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaon. Sige, inakaon. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Nga rod kanayon ko abagbagaan. Ngam awan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Diyak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Ti kalagnak-nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni buyeng. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rodan, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban matkid di no ngayon na bartak manay. Tila tinurturunan. Saan? Tadda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni buyeng nanang. Ay, saan pa yung arod anak ko? Umumyan siguro na balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, magmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wana tatan, ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay, agpakpakan iti manawk. Apay ni nanang mao, adalay bagak tatang.
Nanang, bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak kumay iti kwartayaw, tapang allowance ko lang. Isublik tumot lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno adda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon, nanang. Awan mo tar-arma ka dyan. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan, nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Taawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan kadakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Uwin nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buying. Paikit na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan pintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Buying. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tiday ta adamag. Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak ka. Basta awan no biyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimutla ang ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mangal-ala siguro iti timing. Manang, mangisupot man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mangala kalatta dita na Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mangala kalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida.
Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakdakan na si Daanda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo buyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan day to ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda ngamin. Iso anak isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ta nakaumay ka manan, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbagat. Sa anak pa'y anak kasagana. Orayek ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na itarita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din inalangyaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubya na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni Tinang. Tatang, nanang,
nasingpot ni tinang kanya kan ay-ayatan nak mo. Kat kasanulaang ang tibiyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang. Di kay matanagan, taggagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Boying. Gagangay laang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita kaparikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni Nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana akatumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalek mau kani Buyeng nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw ti agkalay sa kantinang biyam, Boyeng. Wan ko matatang. ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmula iti nateng. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawawatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatid kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, Nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, Nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, Nanang. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrag ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kun kalkalpas ko ang nagmirinday tay. Ay wad, iso nga imaya. Ta umay ko damagan no kayat mo ti agkirtiker iji balay ko.
Tani, ag-fly takmanin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad ka bakis. Wan manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho kajay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray o nagnanay. Uray mapan kala ang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige ka bagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen ka bagis. Oh, basta, agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis kathanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamu ka anak ko. Angam, apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti itada nga kanan me. Anya, Isu nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan ka nga agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na itoy. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atila kutkutyum dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apengin nalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuan, kas lang nga si Kaajay nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawan na kanya kun nga'y nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat ni Uncle, haan nga imot day jay. Sumanilpon ka ilyang.
Itay paila ta cellphone mo, tikal kalikutem. Asinot ka chatat mo ya. Awan, basbasaag laang dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pailang. Uray kapsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwarta bangkay di ba kay? Tadamapang ko katangan. Nagsuldukan san. Ay na mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtalna ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pay lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot sweldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sally, di ka mutan simrak ije pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kon tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak, pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak di nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, gayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak ngamin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang? Apay ka di ba kay? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean niyo dayta. Ata nagdakkel ti utang nyo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kay? Nagsuldukan san. Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan na ka nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manon. Uwan nanang. Hello nanang, apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang.
Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyambita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hang kong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak na nang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang araw, isaram amin ari daw kang tawa Bye! Bye na nang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayon ang mata. Limagasot. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto dahi tan. Ada pa'y gatangak. Masigitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom, sale. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga adda akpay la iti sigod at trabaho. Ano sakpay la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ten sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga pampamunot di anak mo.
Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Ikatan niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano ko maasweldoan na kat awan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng kil na ati sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak na bakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laengan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, ag-awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sali, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinte ang sweldo, Sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katawan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, labaak ka din dagi ti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kitam ngamin nga naimbag, Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kahit din data, tada pa'y papanak. Derasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan to cellphone ba? Daytamon na eh. Apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha agayam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko nan agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga mga no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimpla anak man, iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Donya. Angkal? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, ta iso ti lotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadadaan. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa angkal. Ala! Ay. Pumanaw ka!
Kasangwam ti ikaasukkan ka. Taidarom ka. Nanang, tulungan dak man. Apay nga min impulpulong yung kanyang kal. Lading ito kanak ko. Tano jak aramiden ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Jak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaeng iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Oh. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudin ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko ket adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mark? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Rosie. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko ana. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala nakaw. Sika man tinimbangi pastor ginwangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Diyan mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. No kasta nga road. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay iti biyag. Nangruna ket na lakayak meten nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw mapasungbat mo. Ta, mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, awan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na iti agar aramken ka. Alain ka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan nanang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, siya kamot gayam da tama nung Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga kaon. Kunak no, nakaring pa ni nanang mo.
Nakaturog mo't gaya man. Jema, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya, Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Ni, insan Alan. At takamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Ay, tagay mo ka din, san. Agset ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot din, san. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano na busted mo nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Asino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Wano? Nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Kapoy tinaydumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Diyak man mo, manipod iti nasayop ko. Diyak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, adda diferensya ta agong mon, insan. Kuwira ang awin san. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Diyak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan san. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Jema. Tay na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay na, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagam parok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, ta iyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Jema? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka.
Sapay ko matadamot pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadi kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti dayta Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang, no iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na Alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko, saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod a panaggustukken ko na. Ang jakbet impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunakot seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito a desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumorta ita. Kaya't ka nga ipasal tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga niya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulak ken ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Uwain, puno napintas kan ubing, hanggang saan nga isuti kayat ko. Alan, Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga min patyen. Nagado ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop dahil tayo iti sabali a babae. Banday ta ka manin Alan. Anyaya apay mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Gemma,
Mapanak iti balay da kabagis ko iti kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamaat. Bigat tong nga gawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga agawid. Tama nga no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, ada ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga rod. Agmerinda ka pa laang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin. Nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabyan lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Roseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. siyak daton Alan ni Jim. Anya? Ay, mabait lang ha. Lokatakti silaw tapno makita nak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabait lang Nini, sus, di ka gusto ba? Urnusan ti bagim. At ti ulis, akwam ta bagim. Ditakan. Hoy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabait lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nang awis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigud ka agparigatak pa ya mangawis ka. Alan! Ano ay, inarakop nakmutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan nak pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti nay dumdum a panagayat.
Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay mo ti may saan nakaawisakin ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata, di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan, nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga asikan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni Nanang mo. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, namayagan ngayon kalik na ito anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla apadam. Saan? Babae, ti asawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutla ang tipukis ko, Nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugem ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata, Nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak, Nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki, no? Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mo't ngami na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyaw, asinaw. Adda, Nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ron tinubyaw, taga ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, Nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, Nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Una, Nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, Nanang.
Pakaragsaka, ti makamamukin ka abalayan. Kasta akmet abalayan ay nakamaudyanan na agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amaw, agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Katjaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wen ngarod awan met kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimot lang di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimot lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw takuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, tao mayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, ada ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumit lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae lata mo jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang iti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo kuyo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko? Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga gaw awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit diya. Wano talo ti kayat ko ngam. Walo man ti kayat ni Barbie. Oy no, nariga ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kong agbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate na pork chop na jay. Di met paboritom na jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem.
Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Jak kayat ti angot ti sabon, shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Jak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangang. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, wan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka Sana balay ta malampasam to ta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti pasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sana balay ta nakanakan. Kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad ngamin kang ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrika ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Ngamin ton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Nalakakanton nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan Kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Kaing ingas na ti anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakkelan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapalat anak ta. Mayunan tamit Oray saan nga rude na walo. Oray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan na talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog?
Adda narigat, adamot saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana kay klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akong ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May pala di anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka ang simrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, isungaro na ng asawa kiti babae, tapno aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wan nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin uston, angam di namat kayatan ti agsikog, marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Isa bay akon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang de dya Barbie nanang. Apay, di na imbaga ti rason no apay ang marabyan manen. Saan ngagtetix de dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti san may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog, anak ko. Saan nga rodan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay ti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mamnayan kan ka. Diyak ka mo Ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan matlat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun ana ilawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiag din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan, napagpilyan na, sikatipilyak. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tagpaado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay manak Maxine, oy nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan yasawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wan, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibayin. Ay, di kagtong paa. Anya ka matang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak.
Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawaan kami ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan, Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapulak kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Han? Kwa. Kanagpana ta anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita? Tabasit pa'y. Nakaanak ka gaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininana kon. Adalat tamat karbanga kiti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa wala ito yung lalaki, Maxine. Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iji lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kao. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknag. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kao. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, kanya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta, narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagbasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakaskarina ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta, takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy.